Hariho umuntu nabonye wanditse waravuga ngo ntiyarazi uko muri Kongo haba abantu bafite iyerekwa rimeze gutyo. Nje noneho kubera ukuntu nkundi wacu ako kantu niko cyane nasigayeho dufite natwe ikintu dushobora gukora kigakora ku banyamahanga tutavuga ururimi rumwe. Kuba rero igisirimba kigejeje miliyoni ubundi ubusanzwe urabizi ko ikintu cy'igisirimba kenshi hari abantu bakunda kugisuzugura cyane nk'abantu twagiye dukurana mu masosiyete atandukanye, ariko urumva mu banyamahanga abantu tutavuga ururimi rumwe nibo baracubaha cyane. Ndumva binteye ibyishimo n'umunezero mu buryo udashobora kuzumva. Arambwira ngo uyu munsi TikTok haraba ikiganiro kiryoshye, arambwira ngo nimwemerere twifotozanye, hanyuma bene wabo ngo ntabwo bashobora kuzumva uburyo kiyabonanye nanje. Arambwira ngo yumva yageze abona igisirimba ntabwo ari ubwa mbere akibonye, ariko ngo ntiyarazi icyo gisobanura, ngo none yamenye ko ari uguhagarara ku munara ugategereza icyo Imana izakora. Turi ubwoko bukeya, amoko menshi ahari, ariko gukora ikintu muri sosiyete bakabibonera mu bwoko, urumva ko naje bishimisha cyane. Turabasuje cyane mwe mudukurikiye aho muherereye ku migabane itandukanye, abari hano muri Kampala mu ntara za Uganda zose turabasuje cyane, hanyuma abari hanze ya Uganda, mu Rwanda, Kenya, Uburundi, Kongo nabo turabasuje. Abari hanze ya Afurika ubwo twavuga abantu bari USA, abari Australia, abari na Europe nabo turabasuje. Hanyuma rero nk'uko bisanzwe iyi ni Ikaze Media, kuri Mike ni Ruboneka Etienne nk'uko bisanzwe. Uyu munsi rero twabazaniye umwe mu byamamare biriho muri iyi minsi, akaba ari n'umuntu umaze ku breakinga record. Ni umuyumbe, niba ari umuyumbe, niba ari umuririmbyi, araza kubisobanura kuko muramumenyereye cyane ku ma interview ku binyamakuru bitandukanye ndetse no mu bisirimba bitandukanye. Hanyuma rero ndagira ngo mbere ko dutangira abanze yibutse, hari umuntu ushaka kuba mubonye ari irya mbere, abanze yibutse abantu amazina ye, hanyuma dutangire ikiganiro cyacu. Urakaze neza ku Ikaze Media. Murakoze. Twishimiye ikaze ryanyu. Dore niko munitwa ikaze. Twe twakira buri munsi. Musanzwe mubikora neza. Nitwa Patrick Nzabakiza. Ndu umunyamasengesho. Abo bakunda kwita abayumbe. Murakoze. Sawa, urakoze cyane. Ndagira ngo noneho hari record, sinzi ko abantu abakunda gukurikirana social media cyane nibo babizi. Uri umwe mu bantu bafite record ikomeye, ufite video y'igisirimba yujuje miliyoni y'aba viewers. So ndagira ngo noneho aho ngaho ariho duhera, noneho iriya ndirimbo yitwa Nitasimama, noneho duhere ukuntu wagize iyo inspiration yo gukora kiriya kintu n'impamvu iriya ndirimbo ariyo wahereyeho. Murakoze cyane. Numvise binjemo, ariko mbere y'uko bizamo nagiraga isezerano ko nzakora indirimbo mbese nzakora indirimbo nkayikodinga, hanyuma nkazakora video, ariko si numva ahantu bizaturuka kubera ko kuririmba ntabwo ari cyane. Ariko nyuma aho bimaze kuzira mpishurirwa gukora iriya ndirimbo, ni indirimbo akenshi abantu babaye muri Kongo dukunda kwita ngo ni indirimbo zo kwikaratasi. Urumva ntabwo ari indirimbo mbese yanje nayishuriwe, ni indirimbo zo kwikaratasi yari isanzwe izwi, hanyuma ndayirikodinga muri studio, nza no kuyikorera video. Nta bihambaye byabayeho, nuko nafashijwe n'Imana. Okay, noneho ndagira ngo noneho icyo kintu ari cyo tuza gutindaho, ariko reka duse n'abasubiye inyuma ho gato tutaracinjiramo, kuko uri umugabo urubatse, ariko kugira ngo uje gukora kiriya kintu utangire, kuko nibaza ko ari wowe wa mbere wari urikodinze igisirimba muri studio,
simbizi harashobora kuba hari abandi ariko niwe uri kodinze ugakora ndetse na video. Noneho ndagira ngo noneho ubanze tubwire Nzabakiza ku Gisirimba. Igisirimba givuze iki kuri Nzabakiza? murakoze cyane. Ntabwo ari nje wa mbere wari ukoze record y'Igisirimba. Hariho n'abandi babikoze ariko mu myaka yashize ya hambere. Harimo ba Pasiteri Kado, Bandamayize. Sinzi niba mwibuka wenda niba mwaba mukiri batoya ariko hariho Igisirimba bigeze gusohora ngo Faraho Mutumbaye. Ndabyibutse. Murabyibuka. Ariko ni mu myaka ya hambere ndatekereza ko byari mu 2002 na 2003 aho ngaho. Mbese ni kera mu buryo social media yari itararemera nk'uko iremereye ubu ngubu. Hanyuma mu myaka yashize kandi hari undi wambanjirijeho nawe akora ikindi gisirimba, umuvandimwe witwa Muhubiri, ariko arambwira ati wewe uri Gisirimberi, none rero nawe uzakora igisirimba. Sinabyumva, yabimbwiye nk'imyaka ingahe ishize, ariko biza binzamo nsanga nta yindi kariyeri ngira ni igisirimba ngo mbikore. Nsanga nyine bifite umusaruro n'inyungu, kubera ko iyo usomye komantere y'iki gisirimba ubona ko hari ukuntu abantu bahezagiwe mu buryo butangaje. Murakoze cyane. Okay, hanyuma rero uvuze ko hari abandi bakubanjirije. Hanyuma wowe igisirimba wakinjiyemo ryari? Imbere y'uko dukomeza, igisirimba wagitangiye ryari? Nzabakiza yatangiye igisirimba ryari? Kuko kuvuga ngo ukore kino kintu bifitanye isano n'igihe watangiriye n'impamvu yatumye ucinjiramo. Igisirimba natangiye gusirimba kera cyane. Ni nkaho navuga ko ari ubuzima, kubera ko nakuze mbikunda. Natangiye gusenga ndi umwana mutoya cyane, kura mbikunda. Aho nziye mu Rwanda, aho twakuriye nta sente zahabaga, ariko ngo ngere mu Rwanda ndabikunda cyane, biba ubuzima bwanje mu buryo abavandimwe, umuryango mvukamo bazi ko ari bwo buzima bwanje. Urumva nabitangiye kera. Okay, hanyuma noneho rero reka twinjire muri video. Ukoze video, noneho niki wari utegereje mbere yo kuja muri studio gukorera video? Ni iyihe expectation wari ufite ku bantu bazayireba? Murakoze. Iyi video nayikoze bisanzwe, ariko numvaga ko idashobora kugera kuri uru rwego uyu munsi igezeho. Nabikoze, urumva ko hari abandi bari barambanjije mbere, nubwo social media yari itaragera ku rwego iriho uyu munsi, ariko ngo nyikore. Gusa nanayikoze mu bihe byari bigoye. Buriya iriya ariko twayikoze ari mu bihe bya corona, abantu bari muri guma mu rugo, nta matorero. Amatorero icyo gihe yari afunze, amakanisa. Ubwo urumva sinatekerezaga ko bishobora no kugera kuri uru rwego igezeho uyu munsi, ariko yahise izamuka mu buryo kumbwira ngo nsobanure iriya ndirimbo uko nayitekerezaga, nuko nanjye sinshobora kubona uko mbisobanura, kubera ko hari igihe bintangaza cyane, kubera ko abandi benshi bagiye babigerageza, ntabwo byagize umusaruro nk'uwo Nitasimama igezeho kuri uyu munsi wa none. Hanyuma wari usanzwe uririmba se izindi ndirimbo zisanzwe mu nsengero kimwe n'abandi, cyangwa hariya niho byahereye yishyurirwa, niho ryazihita ukora kiriya kintu? Bisanzwe mu rusengero, indirimbo zo guhimbaza Imana mu njyana y'igisirimba akenshi nkunda kuzitera, ninshi ukunda kuziririmbisha, ariko nari ntarageraho ntekereza ko nje noja muri studio ngakora indirimbo ku giti canje. Murakoze. Okay, hanyuma noneho reka tuje muri urayikoze, video irasohotse.
video ikimara gusohoka itaragera aho igeze uyu munsi abantu bayibonye bwa mbere babyakiriye gute? Ni gute wabonye feedback za mbere byari bimeze bite? murakoze. Iyi ndirimbo narayikoze hanyuma imara nk'ibyumweru 2 iri hanze ariko amashusho atarasohoka. Hanyuma nyuma y'aho bamaze kuyumva bagira amatsiko cyane yo kuyumva. Ndongera kandi nyuma y'aho video yasohokeye coming soon nabwo irongera kandi itera abantu amatsiko cyane mu buryo hari abantu bageze n'amezi 2-3 bagitegereje coming soon bakambwira ngo ese indirimbo izasohoka ryari. Ubwo urumva bari bayifitiye amatsiko cyane. Hanyuma aho yaje gusohokera irarebwa cyane kandi niyo ndirimbo nagiye nkora n'izindi nyuma zikagira umuvuduko cyane kurusha uwa Ntasi Mama, ariko zageraho zigahagarara. Ariko Ntasi Mama iyo buri munsi waremwe n'Imana hari umunsi igeza 4,000 5,000 by'abantu bayirebye. Iyo ntabwo yigeze ihagarara, irakomeje. Okay, hanyuma rero kuri icyo kintu indirimbo imaze kuja hanze, ariko noneho iyo twinjiye mu ndirimbo ukuntu indirimbo imeze n'abantu bayirebye, abantu dusa naho duhuje sosiyete, abanyarwanda n'abarundi akenshi kuko nibo dukunze kugenda dukurikirana ibintu rimwe. Ariko noneho iriya ndirimbo igiye muri commentaire abantu bayikurikiranye cyane n'abantu bo muri Kenya na Tanzania, abantu bavuga igiswahili kuko nibo abantu bayikurikiranye cyane. Kiriya kintu cyo wabyakiriye gute? Kiriya kintu njya mbishimira Imana cyane. Kugeza n'ubu ngubu hariho umwe wigeze kunyandikira kuri WhatsApp kubera ko iriya ndirimbo namba yanje ya WhatsApp iri kuri channel yanje. Arambwira ngo yumva yageze abona igisirimba, ntabwo ari ubwa mbere akibonye ariko ngo ntiyarazi icyo gisobanura, ngo none yamenye ko ari uguhagarara ku munara ugategereza icyo Imana izakora. Ubwo urumva babonaga igisirimba bakakibona mu matorero ariko batazi ngo igisirimba niki, kubera ko iteka iyo urebye ikintu udafite ubusobanuro bwacu cyangwa utazi icyo gisobanura ntabwo ugikunda. Ariko aho nakoreye indirimbo noneho bumva mu rurimi rwabo niho barushijeho kuyikunda no kuba bashobora kuba boyisangiza n'abandi cyane. Hanyuma wewe noneho indirimbo imaze kuzuza miliyoni nkawe ku giti cyawe, tureke abantu yagiye gikoraho, wowe ku giti cyawe wabifashe gute, wabyakiriye gute? Nakomeje gushima Imana kubera ko nabivuze ntangira kugeza n'ubu ngubu si ikintu ushobora kumenyera, kubera ko sinovuga ko hari izindi mbaraga nakoresheje ziruta iz'abandi bakoresheje. Kuba rero igisirimba kigejeje miliyoni, ubundi ubusanzwe urabizi ko ikintu cy'igisirimba kenshi hari abantu bakunda kugisuzugura cyane nk'abantu twagiye dukurana mu masosiyete atandukanye. Ariko urumva mu banyamahanga abantu tutavuga ururimi rumwe ibo baracubaha cyane. Ndumva binteye ibyishimo n'umunezero mu buryo udashobora kubyumva. Hanyuma rero ndagira mpa kuri phone yawe gato nkwereke tuje muri commentaire. Hariho commentaire zirenga 2,000. Yes. Kandi none muri zo commentaire ngira ngo abenshi ni abantu n'abanyamahanga. Hariho umuntu nabonye wanditse baravuga ngo ntiyarazi uko muri Kongo haba abantu bafite iyerekwa rimeze gutyo. Je noneho kubera ukuntu nkundi wacu ako kantu niko cyane nasigayeho, dufite natwe ikintu dushobora gukora kigakora ku banyamahanga tutavuga ururimi rumwe. Sinzi rero ukuntu iyo kiriya kintu muri zi commentaire bagiye basanisha cyane ko muri Kongo, kuko abantu benshi mu busanzwe usanga batadusobanukiwe abo turi bo bitewe n'ahantu twagiye duca dukurira mu masosiyete atandukanye bakatwitirira
biriya bihugu bindi by'ibituranyi u Rwanda cyangwa u Burundi, ariko noneho kuja muri commentaire umuntu uvuye mu kindi gihugu utazi agahita avuga ngo abakongomani, we wabyumvise gute? murakoze cyane. Nanjye icyo kintu cyagiye kinyongerera imbaraga, unaretse wenda n'izo komantere, ufite n'abandi bakongomani bene wacu, bamwe bari i Buvira abandi bari i Bukavu, bo baranansabye barambwira ngo niba bishoboka ko dushobora gukora videwo nabo bakayikorera aho batuye kugira ngo tuzabihuze, ngo niba bishoboka ngo nzabibemerere. ubwo urumva nabo babimbwira n'abakongomani ubwabo baranyandikira bakambwira ngo banejejwe n'uko nka mwene wabo w'umukongomani nkora ibintu bishimishije. Nyuma y'aho rero abo bantu bandika bavuga ngo ese muri Kongo abantu b'abakongomani bakora ibintu byiza, nanje bintera ishema cyane kubera kuko mbese urabizi nk'uko wari umaze kubivuga, akenshi muri Kongo turi ubwoko bukeya mu moko menshi ahari, ariko gukora ikintu muri sosiyete bakabibonera mu bwoko, urumva ko naje bishimisha cyane, natanze umusanzu ukomeye mu bwoko bwacu cyane. Jewe mu bintu byanatumye ntekereza ko dukorana ikiganiro harimo mu byo nagiye mbona muri commentaire abantu bagenda bagarukaho ngo bakongomani bakore bene, kandi abantu b'abanyamahanga ni bake. Hano mu Bugande hari gihura n'umuntu ku muhanda, cyane cyane nkatwe abanyeshuri no mu ishuri, wabwira umuntu ngo uri umukongomani akabihakana. Ariko noneho ko na kiriya kintu kuri social media umuntu yareba video akajya avuga ngo abakongomani nabo bazakora ikintu nk'iki, numva ni ikintu gishimishije cyane. Hanyuma muri commentaire hariho undi muntu nawe wavuze ngo yifuza ngo Imana yari imuhaye ngo agire ngo nawe umugabo umeze kuko ngo umugabo ubyina bene iyi mbyino ngo akaririmba na bene izi ndirimbo, kandi nawe ni umunyakenya je pense, niba atari Kenya ni Tanzania. Ibyo byo wagiye ubifata gute? Bagiye banyandikira ndetse bamwe bakambwira ngo bashakira abafiyanse muri abo ngabo twagiye tuzinana niko none sinzi niba muri abo tuzinana bo kwemera gushaka abo bavandimwe, ariko nyine ibyo bikora Imana. Ndabizi ko ibyo dukora iyo bikoze ku mitima y'abantu, akenshi abantu bifuza ko boba umugisha muri abo bantu. Nkumva ko rero iyo umuntu akoze ikintu cyiza yifuzwa n'amahanga, yifuzwa n'umuntu uwo ari we wese. Niyo mpamvu rero iyi ndirimbo kubera ko ihimbaza Imana, twayikoze turi mu mbaraga z'Imana, mu mwuka wera w'Imana, niyo mpamvu abantu babyifuje. Nibakomeza gusenga bazabona abagabo bahimbaza Imana, wenda batari muri twebwe, ariko kandi kimwe n'uko bonashakwa n'abari muri twebwe, ntawomenya iby'Imana. Namwe mwubaba? Hariho abenshi twayikoranye, ndatekereza ko abatarashaka nibo bakeya, abandi benshi twarashatse. Hanyuma rero hari abenshi mu bagiye muri commentaire, abenshi bagiye bayisanga kuri TikTok. Ukoresha TikTok cyangwa n'abantu bagiye bayifata bayikura kuri YouTube? Kuko kuvuga ngo indirimbo trading igere mu banyamahanga cyane byavuye kuri TikTok, abantu bayiboneye kuri TikTok then baje kwishakira kuri YouTube. Ukoresha TikTok cyabuze n'abantu bonyine bagiye bayikora? Yes, ndayikoresha, ariko ntabwo ari nje wayipostinze, naba urumva nibyo natangiye nsobanuraho. Ni indirimbo nakoze iri mu kirimi cyabo, umuntu umwe yayikubita kuri TikTok, abandi benshi bakagenda bayibona, kubera ko mperutse guhura n'umunyakenya mu mujyi wa Kampala, arambwira ngo uyu munsi TikTok haraba ikiganiro kiryoshye, arambwira ngo nimwemerere twifotozanye, hanyuma bene wabo ngo ntabwo bashobora kubyumva uburyo kiyabonanye nanje, turifotozanya. Uwo munsi yarambwiye ngo ikintu mukoreye ngo ni icy'agaciro. Ubwo urumva ni abantu bagiye bayipostinga ku ma TikTok, hanyuma benshi bakagenda bava kuri TikTok bakaza kuyireba kuri channel yanje. Murakoze.
Okay, hanyuma noneho ikindi urebye kuri TikTok abantu benshi ntabwo bari babisobanukiwe. Abenshi barabirebye usanga akenshi kuri TikTok bakoresha utuntu turi funny, utuntu dusetsa. Bamwe noneho babireba ugasanga barasetse babikozemo nka comedy. Noneho undi ubasha kubisobanukirwa vuba niwe wari kuhita aja kuri YouTube. Biriya byo noneho ndagira ngo tubisanishe n'abantu bataza bumva igisirimba bakumva ko ari ibintu bisekeje, ariko noneho kigezaho cambuka imipaka kigiye mu banyamahanga. Ico kintu cyo murakivuga hiki? Icyo kintu nagishimira Imana kubera ko ubutumwa bwiza bugomba kugera ku isi hose, kandi ni intambwe ikomeye cyane. Ubundi iyo umuntu atazi ikintu ntabwo yakagombye kuba yagisuzugura. Niyo mpamvu rero kubwira abantu ngo abantu batarumva igisirimba bazaruha bacumve, kandi nibatacumva bazumva ibindi. Ubwo urumva twe twagikurikiye turi proud yacu kubera ko igisirimba ni cyiza cyane iyo umuntu agikoranye umutima utamucira urubanza. Murakoze. Okay, reka noneho hari uyu nguyu yitwa ngo ni Ruth Bite Munyao. Iwe yaranditse aravuga ngo God bless you so much brethren, from the bottom of my soul I'm blessed. This song and dance moves and has changed my night. Undi we noneho arahani nabonye yanditse aravuga ngo iwe iyo ategereye iyi ndirimbo ngo niyo afite ikibazo barasubizwa. Noneho nje nkabisanisha n'ukuntu nkawe ukuntu upasivinga iyo umuntu avuga ati waririmbye indirimbo numva ibisubizo byanje bijemo. Iki gisirimba kirimo ibisubizo byinshi. Usomye commentaire urabona ni commentaire zirenga 2,000 hafi 800. Hariho undi wanyandikiye arambwira ngo yagiraga inyatsi ngo none yarashize kubera nitasimana. Hariho abandi batanzania, hari n'umunyamakuru w'umutanzania wampamagaye arambwira ngo ntabwo ashobora kunsobanurira ubuzima afite kuri none nyuma yaho yumvise iyo ndirimbo. Ubwo urumva nanje rero ndashimira Imana, ni Imana yabikoze kubera kuko ntacyo nokora kugira ngo abantu babe bosubizwa ku rwego rugeze aho ngaho. Ndashimira Imana rero kubera ko niyo yabikoze. Okay, urakoze cyane. Hanyuma rero muri commentaire hari undi navuze ngo iwe baragushimira kuko kuri yireka Imana yaguhaye hasi. Hari undi nawe uvuga ati ibi ni ibintu bidasanzwe. Undi nawe aravuga ngo kabisa ijuru, thank you Jesus for new songs. Undi munsi nawe yaravuga ngo filled with gratitude tonight. Mbese urumva ko ni ibintu byagiye bikora ku mitima y'abantu benshi. Noneho tugana ku musozo ndagira ngo noneho tugaruke muri societe yacu. Muri societe yacu abantu dusa naho tuvuga ururimi rumwe, dufite n'imico duhuje, akenshi dukunda kwisanga hamwe. Niki wababwira kwiyerekwa ry'igisirimba? N'iki igisirimba gishobora kugufasha umuntu mu buzima? Igisirimba akenshi igisirimba muri societe yacu iyi ni ritime. Kimwe nuko abamasayi bo muri Kenya nabo bagira iyindi, hano mu Bugande nabo bagira ritime yabo. Nkumva ko rero mbese twebwe nitubikora dukiranutse ibi bintu bizaduhesha umugisha cyane, kandi bizanadutera imbaraga zo gukomeza gukorera Imana. Iyo umuntu yakoze ikintu akagikora mu buryo bwiza adafitanye imanza n'abandi bantu, cyangwa ngo ukore ikintu ushaka guhangana n'abandi, iteka kugirira umusaruro. Nkumva ko rero muri societe yacu kubera ko twakuze iriya tubona ariyo njana ababyeyi bacu bagira. Hari n'umupasiteri uherutse gusobanura avuga ko igisirimba atari igikirisitu. N'ubundi iyo umuntu akoze ikintu umutima we umucira urubanza, uko wabikora kose
icyo kintu ntabwo kiba cejejwe, ariko iyo umuntu akoze ikintu akagikora mu buryo bwiza yejejwe, icyo kintu kiba cejejwe nyine mu bigaragara. Umupagani iyo abyinnye igisirimba ari umupagani, ntabwo kubyina igisirimba uri umupagani bishobora kukugira umukristo. iryo jambo uraryumvise? simbisobanukiwe neza, ngaho noneho bidusobanurire. uko mbisobanuye, ubukristo ni ubukristo iyo umuntu akoze ikintu yemezanya n'umutima wiwe, akemezanya n'umwuka wera w'Imana uba mu buzima bwiwe, icyo nicyo kigira umumaro ubuzima bwiwe bwa gikristo. rero ntiwambwira ngo urasirimbye wasambanye, uri umurozi, uri umujura, uri umubeshi, hanyuma umbwire ngo uko gusirimba kurakubwira umukristo. ntabwo bishoboka. n'umupasiteri wabisobanuye yaravuze ngo gisirimba ntabwo ari igikristo. ikintu kigira umuntu umukristo ni icyamuteye gukora cya kintu. hanyuma rero utukira aho ngaho, hari urabona ko ugiye muri komantere 2,000 birenga abantu benshi, muri komantere abenshi barebye iriya video n'abayikurikiye ni abanyamahanga. Yes. noneho hari abantu muri sosiyete yacu dutuyemo n'ubu ngubu bumva ko iyo umuntu agiye kubyina igisirimba hariya, ugasanga hari ukuntu batabyumva, ugasanga hari ukuntu bashaka n'iby'abasore bamwe ni siporo mwazanye mu rusengero. noneho ariko ubu ngubu aho bigeze ko turabona ko byambutse imipaka, noneho ko turabona Tanzania, Kenya nako barabikurikira. sinzi murabibona gute, murabyumva gute mwe? aho nakoreye iki gisirimba, iteka na Yesu yaravuze ngo nta muhanuzi wemerwa iwabo. kimwe nuko nta kintu umuntu ashobora gukora ngo abantu bose 100% bacemeze cyangwa se bashigikire ko icyo kintu wenda kinogeye amaso kikanogera amatwi. gusa kimwe muri komantere za Nitasi Mama, niba ari 2,800, sinzi ko hariho na purusi imwe ishobora kuba yaranenze kino kintu. abenshi bagiye bandika bashima, badusabira umugisha, batwifuriza gukomeza kunguka kumenya Imana. urumva Nitasi Mama yo simbivugiye kubera ko ari twe Imana yaciyemo kugira ngo tuyikore, nta mugayo abenshi bagiye babivuga. kandi hari n'ukuntu YouTube bayikwereka, yagiye inarebwa n'abasaza benshi barengeje imyaka 65 barabikwerekana. aho nyine nagira ngo noneho dufashe kuri audience, kuko YouTube hari ukuntu ikwereka audience yawe. Yes. then abagukurikira n'abantu n'imyaka y'abantu ushaka ko baragukurikira, kugira ngo noneho tumenye igisirimba ni bande bagikunda, kuko hari ukuntu abantu muri iki gihe bagifata ko ari cy'urubyiruko. noneho audience yo ni ikemura impaka. mu bigaragara nyine urabizi ko social media ari y'abatoya, urubyiruko nibo bafite pourcentage nyinshi, hanyuma ndetse n'abapapa. mbese urabona hari aho bandika ko abagabo n'abagore, urumva abagabo nibo bayirebye cyane, abagabo nibo bafite umubare munini kurusha. urubyiruko n'ubundi rugomba kuva ku myaka 18 kugera kuri reka mbirebe. Okay. mu bigaragara ndabibonye. Okay. hanyuma imyaka bahereye kuri 13. sinzi niba ababyeyi baraguriye abana amatelefoni, baguriye abana bakiri bato. imyaka 13 kugeza kuri 17 ni 0.7. hanyuma imyaka 18 kugeza kuri 24 ni abantu 22.5. imyaka 25 kugeza kuri 34 ni abantu 46.
ubwo urumva niwe mubare mwinshi. Imyaka 35 kugeza kuri 44 ni abantu 21 kandi abantu 21 ni benshi cyane. Amapurusa nayamenyaho ninjiriye mu bintu by'ubuhanzi. Hanyuma imyaka 45 kugeza kuri 54 ni abantu 6 n'ibice bibiri. Imyaka 55 kugeza kuri 64 ni umuntu umwe n'ibice 8. Imyaka 65 kuzamura ni ibice 8. Ubwo urumva nabo bafite nabo purusa bafite kandi ibice 8. Ubwo urumva ni abantu benshi cyane. Hanyuma ibihugu rebe noneho abanyamahanga bashaka kuba baratureze. Ibihugu u Rwanda nirwo ruri imbere kubera ko akenshi nibo ni naho nakoreye iriya ndirimbo. Kenya ni iya kabiri, Amerika ni iya gatatu, Tanzania n'u Burundi. Noneho ngaho niho abantu kuko Tanzania nibaze ko Tanzania mu abantu bumva ururimi bumva ikinyamurenge cyabuze ikirundi n'ikinyarwanda bashaka ko bari bake. Ni bakeya ariko Tanzania ni tasimama kuvaho nayikoreye. Icyumweru cya kabiri nahamagawe n'umunyamakuru waho banayicuranga kuri televiziyo ya Tanzania. Wakoze ikiganiro nabo live? Nakoze ikiganiro, barampamagaye kuri telefone, kugeza n'ubu uwo munyamakuru we turavugana umunsi ku wundi. Yes. Sawa rero ndagira ngo tugana ku musozo kuko ubu ngubu noneho uri umuhanzi. Ndagira ngo duha kapela. Yes. Uduha kapela k'indirimbo hanyuma turangize. Ndabizi se n'ubu kugeza n'ubu sindemera ko ndi umuhanzi. Uragerageza uraza gushaka ijwi ribukoreshe twumve noneho. Ni kuri nitasimama nyine. Nitasimama. Nitasimama kwenye munara nione lile atakalo nitenda. Nitasimama kwenye munara nione lile atakalo nitenda. Murakoze cyane. Ndayibuka indirimbo cyane tukiri bato abantu bayirimbaga muri Sunday School cyane, niho abantu bagiye bayiririmbira n'abantu bayimenye cyane. Ndagira ngo rero noneho tugana ku musozo, sinzi niba hari indi message wifuza kugeza ku bantu, niba hari abo washimira babigizemo uruhare, cyabuze ikindi kintu umva wageza ku bafana bawe ndetse n'abakristo muri rusange. Murakoze cyane. Message nshaka gutanga nuko abantu bakomeza gukundana no gushira hamwe, hanyuma guhora twifuriza abandi byiza. Iyo umuntu ateye imbere akumva ko na mugenzi wiwe ashobora gutera imbere. Mu rwego rw'abanyamasengesho ndabifuriza gukomeza kunguka kumenya Imana no kubana n'abantu amahoro. Ababyeyi batuzaye, abapasiteri mu murimo w'Imana, nabo Imana ikomeze kubashoboza mu kuyobora umukumbi w'Imana. Murakoze. Sawa, urakoze cyane, turagushimiye ko wemeye kubana natwe. Yes. Ahubwo twari tuzi kuri butuzane na keke tugakata keke kuko ni ikintu kidasanzwe kubona igisirimba cyuzuza miliyoni, ni ibintu bidasanzwe. Wakoze cyane. Yes. Hanyuma tunashimira abadukurikiye bose aho baherereye, aho muri mu bice bitandukanye by'isi, turabashimira cyane. Hanyuma mbibutse ko Ikaze Media tubafitiye ibintu byinshi, tubakorera amafoto muri mariage, mu anniversaire, mu mafete atandukanye, tubakorera amafoto ndetse n'amavideo yayo ashaka. Ubundi tunakora live streaming, waba ufite ubukwe ushaka gukoramo live, waba ufite yaba ari n'urusengero wifuza kuzikora live, watugana, watwandikira kuri WhatsApp yacu irahari aho ngaho kuri link, cyangwa ukatwandikira kuri email yacu nayo iraho, ni ikazmedia@gmail.com, watwandikira aho ngaho. Hanyuma kuri Mike njyewe nitwa Ruboneka Etienne nk'ibisanzwe, naho ubutaha. Murakoze.